Nyuma yendiunga Mathakarua kaunti ya Tharaka Nithi muthenya yoruari nende akaribachuka ibarutete miario mwanya iguru ria ndiunga ya karibana ende bakiruta miario nibethirite bakiona kinya nende miro munkulani na kuri nabo bakuwa nende bakaringira rutere rwa Azimio kura bangi bakiwa kinya kwa karata batithira bakiuma ruka ruterene rwa William Ruto nende bakuwa tambaru Azimio baruga baina witikona ngwataniro ya Mathakarua na Raila Odinga nontu baile bane ende batari nithwa kinyana maitia ya wamba pambecha cha mwingi Samuel Gaishima na Chonkoroki. Indiunga ya mbere ya munini wa Mureri Gite wa ngwataniro ya Azimio Martha Wangari Karua ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ya kwaranira akari kenda bawata ngwataniro nambaru ntumiri iranene yendetwe kiri muchemanio jo nati atongoria ba ngwataniro ya Azimio Tabo Raila Odinga na Karua iboba igitwe bakithetera haki cia Akenya wakagita karaja. Hii tikiti ya Raila Karua ni ya wazalendo, wamekutetea miaka nenda miaka rudi. Gutarwa kwa Martha Karua gitini giki igukonania kuringite njeki bunene murengo jo wa Azimio ara akariba ingi ba kaunti ya Tharaka Nithi bambiritie kwaria kimbonene bakiwatambaru murengo jo. Ngwatani Azimio ni otuli nontu nwa mutongoria ro kuona mbere mantoni monthe no muzigo atulita thirikari kwa kunyo Azimio ndi amonio matiko monthe mwenye macho na Kiswahili ambaye tazama ero thirikari ni Raila Amolo Odinga na netotigwa gichegererani tuli opposition twalega gwituika serious ni tuonete tuyo twari kutene bamwe ba athingati ba munini wa rais Daktari William Ruto ibathamite kuma murengoni wa Kenya Kwanza bachoka kuwatambaru mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga bari na munini ojo wake Martha Karua nari mbari ya UDA muno ende kuringana ogunona na nere wa siasa tutikuria siasa ciolongo no tukende kia benirwa atikalungame gavana Tharaka Nithi athio wanawe kwanyamura State House kuthio wanawe machoka mathi kumutera mbere onto tutakenerere na niyo ni mwanarika na galuka na uma kwa unda nacho na kwa Azimio ngesapotaga Raila Amolo Odinga bamwe ba akariba baba kiwaga bakujiritwe kiamani giki nontu bobura Raila atarite munini wake ari mwekuru ngukena muno ni kuona utongori wa mutumia Martha Karua menya tuli atumia twekataka tuli inyiririe niyo ngukena muno ni kwigwa na gasapotaga itheni magasapotaga maria single mothers koko gote kento kenge ngito tethia tiga kiama kia Azimio nonto gote mucie ore ethe no te nyina kogu tuyo ntuga tu support ete Raila maina Martha Karua kule kana kwale Azimio niyo ekegwa ere thirikari ya 2022 barabangi nabo bakiwaga ati ingwataniro no ya Azimio irina atongoria bataro bagwetanirwa na utumiri buthuku bwambia cia mwingi Raila Odinga na Martha Karua na Profesa Njoka uti muntu anagwatwa na mabitia na magatuika magatutongoria wega ngwatanira Azimio nembe gwethe ujona ngoroni yakwa nonto ne kwareria corruption kuma UDA na ninga kampeni andana gwa makiareria ndeto cia corruption na ne athiria Kenya eno nego tumatulaido na gorogu mwena ugu kuri na bakai barabakuga ati bo bakathi mbere kuwatambaru murengo wa Kenya Kwanza runguru utongoria bwa munini wa rais William Ruto Azimio maleza magetwira kaboru twale muamba uria ale mulagani tetugia kama mtu anauza sera yake auze sera yake asilete mambo ya matusi huku na tuliuga goko tuli bantu Tharaka Nithi twetikirana tugatio tulirungamana kiama kia UDA William Samuel Ruto no agatwa kwa kuma bottom kuthie kinya up kuma youth antoma disabled na antoma kolomonthe rewa na moza motobenia gamo anamo atoromia millions of money netoko meanire cia tomuyete maguta toregora 350 liter na tutaragura maguta 30 means mutheni wa kawaida ategomba gora irio inkarange itonga ichigora irio inkarange na twe mayundie kazi ni kazi Nkiripotera Wero TV kuma muji wa Chuka gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.